Iako Amerikanci, Britanci i Nemci, na primjer, imaju odlična protivoklopna oružja koja nemaju veliku masu, laka su za korišćenje i kvalitet izrade je na visokom nivou, Šveđani su ipak pobedili. Na ispitivanju u američkoj vojsci pokazalo se da Carl Gustaf M3M1 ima čak 4 puta veći životni vek od deklarisanog. I zato je usvojen u naoružanje američke kopnene vojske, mornarice i najizbirljivijih korisnika, specijalnih snaga i korpusa mornaričke pešadije. U pešadijskom vodu američke vojske, Carl Gustav je glavno protivoklopno oružje i formacijsko mesto mu je u odeljenju za vatrenu podršku. S tim da Amerikanci imaju dve verzije ovog odeljenja. Stalni sastav su 2 mitraljeza M240 i protivoklopna oružja, koje mogu biti dobro poznati Javelin ili Carl Gustaf M3E1, po 2 komada. Prednost oružja Carl Gustaf M3E1 ili M4, kako se označava u evropskim vojskama, je mala masa i velika preciznost. Sam bacač težak je 6,6 kg i ergonomski prilagođen za nošenje, održavanje i gađanje. Proizvođač Saab Bofors Dynamics nudi municiju težine od 2,5 do 4,8 kg, ukupno 16 vrsta projektila.